Mururungano uyu wambiririe tauni-ini ya Kiambu nginya gikingo-ini gia cukuru wa KIST rungu rwa urangiri munene wa maabitha a borithi, undu uria uthararire mihango ya ukui kwa ihinda. Mamenye tutiri akenu nywera gukora iyo maiya biyo no mamenye thiko cia muici ni mirongo ena. Kirindi giki gikuinyagiriria gucokio kwa mugunda wa eka 200 wa cukuru wa KIST uria urerikana ni witahiirwo ni andu kiumbe, na mihango ya gwatũrwo kwa mugunda ucio ikiambiriria. Hayati mzee Jomo Kenyatta alifanya harambee hapa akatoa 60,000 1973. Na nimepata sabe wamekata ploti 11 hapa. Bodi ya uramati wa thukuru wa KIST kuithitio murigo wa gwitemerwo kwa mugunda ucio nderetire koretwe kiariririo kuma mwaka wa 2017. Sisi kama watu wa Kiambu tunasema hatutaki university ya kibinafsi. Ile university tunataka ni KIST iwe university yake kivyake. Board of Trustees warudishe shamba hapa, iwe ni shamba moja. Wakitaka university iwe ni ya hiyo KIST, wakitaka sijui nini ni KIST. Hapa ndani kuna lala watu ambaye hawana uhusiano na KIST, ni wamekodishwa manyumba hapa ndani. Mendekithia maria kabogwatemanitie mbere ya bodi ino ni hamwe na gukanjwo kwa namba njeru na taito cia mugunda uyu niguo namba ya taito ya tene icokerere cukuru. Cukuru uyu ni gatagati-ini ga cukuru nyingi iria ikoretwo igicaka ya gwitahirwo kwa migunda yao ni turia neme ihoya ria uri kuri ministry ya migunda gwikinya mwena uyu ni gutuithania andu ngamano ici. Ngiribotera Inoro TV kuma KIST kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Julius Kareithi wa Munene.